Салом алейкум ба кулли мухлисони канали Самбои ТВ Екатеринбург. Мардум хоҳиш кард, ки чорум баъзара дар омада ба навор гирем ва пешкаши шумо кунем. Барои ҳамин шумо бо мо бошед. Мо албатта кӯшиш мекунем, ки тамоми ҷои чорум баъзаро ба шумо нишон диҳем ва аз наздик ба ин баъза шуморо шинос кунем. Бо мо бошед, бародарони азиз. Албатта мо канали Самбои канали шаҳри Екатеринбург аст, ки хоҳиши ҳар як подписчикоро иҷро мекунем. Шумо хоҳед, ки боз дигар ҷора ба навор гирем, марҳамат шумо гап занед. Мо кӯшиш мекунем, ки ба навор гирифта пешкаши шумо кунем. Тамошо кунем бародарон. дар ин ҷо шумо албатта тоҷикоро мебинед. Тоҷикоро шумо мебинед, ки дар ин ҷо тиҷорат карда истодаанд. Яъне аз Тоҷикистон, аз дигар ҷойҳо бор оварда дар ин ҷо савдо карда истодаанд. Албатта тоҷикоро дида мешавад. Боз тамошо карда истед. шумо бинед, дар ин ҷо тарбуз дар сеткаҳо, дар фурваҳо тарбуз овардагианд аз худи Астрахан, Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон. Дар ин баъза албатта фурохта мешавад ин чизо, нархи обтоби. Шумо метавонед, ки рафта аз ин ҷо яшрик ё ки пачка ё коробка ё ки мана сеткаи пиёз албатта харида метавонед. давом медиҳем тамошоро. Бо мо бошед. чӣ хеле ки шумо мебинед, бародармон дар ин ҷо ароба мекашад ва дар ин ҷо рӯзқурезии худро меёбад. албатта тоҷик аст, аз Тоҷикистон ҳастад. дар ин баъза на танҳо тоҷикҳо фура доранд ва ҷой доранд ва дигар миллатҳо ҳам мисли тоҷикҳо дар ин ҷо кор мекунанд, савдо мекунанд, обту меёранд, чизоро мефурӯшанд. дар ин вазъ бисёр одамо вақте ки бор меоранд ба фура бисёр намеистанд. Бисёраш чен як ҳафта тамоми он чизоро савдо мекунанд ва боз баргашта ба Тоҷикистон мераванд. баъзеаш оварда борашам меспорад, обтум яъне савдо мекунад, тиҷораташро мекунад ва баргардад. бисёр нафарони тоҷикро шумо дар ин баъза мебинед. духтар, писар, мардаки калон, мардаки кабу бачаҳои ёш мебинед. худоатон мебинед, манам бародарҳо бидестам, манам дастестам. ҳама ино коркунӣ омадан, ҳама ино рӯзқурезӣ доранд. тамошоро мо давом медиҳем. вақте ки дар баъза борон мешавад, хеле замин ғаш мешавад, бенimoyan чӯкин мешавад, сиёҳчаловаш бисёр мешавад. кори мардум албатта мушкил мешавад. бисёртар ман аробакашоро мебинем, бениҳоят мушкил мешавад корашон. раҳоро бинем чӣ хел безеб мешавад. вақте ки офтоб бошад, албатта хеле замин хушк аст ва ин хел азоб албатта дар мардуми ғариб нест.
бештар хубтар аст дар вақти тобистон. борон бисёртар мешавад ки дар тобистонаш бисёр борон дорад. баҳораш хунук аст, тобистонаш борон дорад ва тобистон бошад тирамоз амакаи зимистон мешавад. дар ин база тарбуз, харбуз, октон, яъне тарз мекушанд ки ба дар як сетка 5 та 7 та 4 та 3 та меандозанд. ҳамаша албатта октон гуфта мефурӯшанд бисёртар. донакиам фурӯхта мешавад. агар шумо 1 кило болгариро ва помидорро дар бозорҳо қимата мегиред, 100 сум гиред, дар база бошад, яъне база маънои фурӯ омадагӣ, барои шумо ин фурӯ як ящикша 200-300 сум. мана бародарони азиз хотиррасон кунед ки мана бародаронро бинед ки торат карда истодааст. албатта дар ин база ҷои намозхонӣ, ҷои таҳораткунӣ агар набошад дар кӯча таҳорат кунем, неки ҷои намозхонӣ ҳаст. чӣ дорам давом метаҳем видеоро шумо тамошо карда истед. албатта дар охири ин видео шумо бениҳоят вақти хуби ин базаро мебинед ки мардуми тоҷик, мардуми ғариб чӣ қадар дар ин база хушиву хурсандӣ мекунанд. برادران عزیز این است چهارم‌بازه ما امروز پیشکشی شما کردیم تا که شما باخبر باشید که چهارم‌بازه تجمعی ترکور کار کرده ایستاده است و البته این
имрӯзаи видеои мо дар бораи чорум база буд. Лекин мо аз дигар видеоҳо дар охираш мемонем. Видеое ки дар чорум база наврӯзе чӣ хел гузаронданд, хушию хурсандии мардуми ғарибро пешкаши шумо мекунем, тамошо кунед. Албатта агар якум бор шумо дар ҳамин канал даромада бошед, албатта подписатсия кунед, подписатсияро фаромӯш накунед, лайк монед ва комментарияда нависед ки ҳамин видео ба шумо маъқул аст, маъқул шуд ё ки маъқул нашудааст. Албатта мо интизори пешниҳодҳои шумо ҳастем. Бародарони азиз, саломат бошед то боздид. чӣ хеле ки мо дар аввал ба шумо гуфтем ки дар ин ҷо ҳамаи чиз ба яшик ва ба сетка ва ба коробка фурӯхта мешавад. мана бинед помидорро дар яшик задагӣ тайёр аст ва пешкаши шумо мекунам. дар ин ҷо тамоми меваҳоро бо яшик гирифта метавонед ва ҳар он чизе ки дар ин ҷо мешавад ангур, мевагӣ, тамоми намуди мевагӣ албатта бо яшик фурӯхта мешавад, чунки ин база аст. дар база ҳамаи он чизе ки шумо мебинед онҳо бо яшик фурӯхта мешавад. азиз, вақти он расид ки мо пешкаши шумо видеои беҳтарини ин база фрукти ову широ Gülbergem, bana para sadbargem, mano şıkı gülbergem, gam derdi zokaye.
شد منونه آهکی گیرم در سری راه منونه آهکی گیرم بگیرم و چشمات پایه دکتور شدی نبینی بشی تو پایه در این پره کشیشم در این پره میاره توی ملکت بازم هم در دیلی میاره در این پره کشیشم در این پره میاره توی ملکت بازم هم در دیلی میاره عدد مراکش کلی بده بود مراکش لانگش کنکای بناد بود مراکش در کوچه ایمو حد بلند میسورگه در کوچه ایمو حد بلند میسورگه لانگش کنکای بناد بود مراکش در این پرد شیشم در این پرد میاره توی ملکت بستم من در دیلی میاره توی ملکت بستم من در دیلی میاره سلامت باشه دوستان بابا نوبا Приветствуйте, пожалуйста, ребята. Dangolaki man, vai ni sojo. Komusun ko kafe dangolaki man, isa vai galaki, isa. Vai galaki man. Heva. Abi kalani bacho çorum bas safarcı. Yebasha. زمینی هزاره هیچ کاری نداره اما چمگون چخ نبست هیچی فایدت نداره سفر جان چالنوز رقصه را گیر چنگ دوز در پاریزی تاجی کن سوی سونت Selfie zaten selfie zaten.
بالا تماشا میرمه هیچ چارون بزمن تماشا میرمه بالا بالا تماشا میرمه بندی بالا را تماشا میرمه حرکت نازنین آمده ای بالا بالا تماشا میرمه Спасибо, спасибо. Салам алейкум. С праздником вас всех, уважаемые братья, уважаемые друзья. Праздник Новруз – это праздник весны. Много государства этот праздник отмечает. Благодаря Татьяне Васильевне Русину, вот нам огромный, хороший, вот такой праздник здесь составили. Спасибо вам большое, Татьяна Васильевна. От имени таджикского, азербайджанского, узбекского диаспора у нас будет вам здоровья, счастья, Татьяна Васильевна. Спасибо вам очень большое. Низкий вам поклон. Пожалуйста, поздравьте, будьте добры. Вашим близким, вашим детям, вашим семьям. И, конечно, желание только одно, чтобы был мир во всем мире. Был мир во всей земле. Был мир на нашей родине. И здесь, на земле уральской, на нашей базе. С новым сезоном вас! Везите побольше фруктов и овощей. И будем жить в мире и согласии, уважать друг друга и помогать друг другу. Тогда у нас все получится. Спасибо вам. Добрый день. Позвольте поздравить от имени всего народа, который проживает, это около 160 тысяч народа, которые у нас в Свердловской области. Поздравить вас с этим замечательным праздником. Этому празднику сегодня 5000 лет. И все вы, которые находимся здесь, хотели бы выразить, думаю, поддержите меня. Татьяне Васильевне, огромное спасибо. Почему? Потому что здесь созданы условия для того, чтобы вы трудились и содержали свои семьи. Созданы все условия российским государством для того, чтобы вы защищали себя на чужбине. Все-таки на протяжении 70 лет мы живем вместе. И сейчас государство российское Камера это почему я хакку? вы здесь работали, трудились, Весь? Самое главное, дорогие друзья, поздравляю вас